Dutchmen around? Velkommen We were lucky tilbage. to get here. Til New Let's There's a Play nest in the af building Metro by the Last next plane. Night. Oh yeah. Such a factory. Og I kan høre mine You want a nightmare? stemme. Oh, it's waiting for you Ligger up i there. baggrunden og No griner af sense mig. going here, just 3 men. Men det er lige meget, ikke? Altså, det er ligegyldigt. Clear the nest. We need a couple. Jeg skal lige skrue lidt ned. Og jeg skal jo pattedrenge til mig. Squads at least. So what now? You're not going? Pattedrenge lige på arbejde. Cool. Come on in. Jeg er ved at være businessman. Godt nok. Nu har jeg ændret på indstillingerne, og vi er klar til at lave Let's Play. Og hun sidder herovre i baggrunden og spiller Call of Duty Black Ops. Og hun dør. Er det godt sandt, skat? So, that's our plan. The station Okay, så next hun to er this genert. one is Revolution Square. One of ours. Skyd ham nu. And Revolution is spitting distance to Poland. Det så jeg So, godt. I, as a good communist, which I am, will Kom vouch så, for lad mig you. komme videre, din Have to fat let kid, it mand. through. And you'll be home in no time. What do you think? You're the one they just told us about? Yes, we are. Great. Come in then. So, my Spartan friend, have a look Lad mig around. komme There's videre, mand. plenty to see here. Huh? I'll talk to my people and find you. Welcome. Have a good rest. Look, I don't make the rules, okay? Løber vi lige igennem her? Hvordan fanden er det nu, man løber hurtigt, skat? Sådan der. Jeg spiller Metro Last Night. Det går ud på at dræbe sådan nogle unaturlige monstre, som altså hele spillet. Det er verden, der er blevet ramt af atombomber. Så alt op på overfladen er eksploderet. Og så bor vi nede i undergrunden. Og hvis man skal op... Nå, okay. Han er langsom, ham der. Han er en lille faggot. Artyom, I made all the arrangements. We can go to the Revolution now. Han er en lille faggot. Med et stort F. En faggot med et stort F, det er sgu ikke det samme. Patrick, han spammer mig, mand. Nej, over Steam. Well, Stanislavski, you can watch the show. Spammer mig. I'll wait for you at the desert. Nej. Hurtigere, lille ven. Jeg kan se månen. Der er månen. Alle sammen med skalle. Alle mændene. Artyom! No? De er alle sammen Enjoy the skalle. show? Sorry, man. Er du sur? Time to move Taber on. du? You hateful of the art. Artyom! Der er en barnevogn. Ingenting. Where have you been? You don't like us anymore? Here, then. Skal... Nej, Nej, det vil... nej, skal du se? Den røg ud. Hvorfor smider du også din kære package ud over hegnet? Totally in love with you girls, but I've been busy with work. I'm Det very kan du busy. ikke. Du I'll smider come den ud back over soon. hegnet. I promise. Yeah, ты губу. Jana, let me use your powder. In your defense, you had use it. Der er sådan nogle kællinger her. It's no good. Det gjorde du. Why can't your boyfriend buy you something better? Så der står en kælling der. Boyfriend is cheap, Og, that's why. og små. Fik du 55 kills? Artyom, Not bad. looks like you're a bit woman hungry, huh? Well, Not bad. yes, it's a hard life. It's soft. Anyways, Jeg skal også have den sammen med... Jeg skal lige ud og... skal lige spørge ham, om jeg får rabat, hvis jeg kommer. Tell me, okay? Shh, jeg skal lige spørge ham. Ja, den er tændt. Der mangler det her. Ja, den er tændt. Here you are. You over a special from the old stock. Been infusing it for half a year. Ah, that's great. Nå, So, let's drink, Artyom. de spiser ikke. De drikker. Alkoholikere, begge to. Ham der var, han er russer, tror
tror jeg. Smooth stuff, huh? And this is a good place, but yeah, home is the best, you know? Yeah, I've traveled Hvad all fanden er over han for en? Mexico and people talk all kinds of shit about the Red Line. That it's awful there, Altså, food, and we shoot comrades for Dræb dem nu bare. nothing, and you can't even tell a joke without getting arrested. Wait, let's have another beer. Here goes, Artyom! Wow. So, yes, our life is a bit strict. One party, one leader, one ideology, but we have order. And everything is shared. Food, medicine, snakker så fuel, meget, ham der. shelter. No rich men, true, but no beggars either. han Another snakker thing. så meget. And now, to equality. Come on, Artyom. Ham der. No. Ham Take der that dyvlen now. der. Nej, det kan jeg. Хорошо прошла. Where was I? Хорошо прошлах. Yes. Look at the far stations. They freaking eat each other. Sell their kids as slaves. It's like the Stone Age. Left to his own devices, a man becomes a beast. Og han you know? snakker og What snakker, there- og han kan ikke what holde kæft. there is all that matters. That's our salvation. So you can believe whatever, but I am red. I am red until the day Jo, I die. du får 7 kød til I 3, think så får du 20. to order. Believe. Come on, Artyom. Bottoms up! Bottoms up! Hvad fanden, nu kommer der facts. So, my friend, Nej. that's how it goes. Don't be mad at me. Just doing my job to protect the red line. And you, Musketeer, Har du? are from the wrong side of the barricade. Du har også en kærpenge. Så lad være med at smide den ud over hegnet den her Take gang. this comrade in. Yes, Majors. Yes, sir. Jo, den er der jo. Den er prøv at se, nu er det de der facts der, mand. Han er et svin, mand. Han lød mig i stikken. Faggot. Welcome back, Comrade Major. It is private. Jamen, han lod mig i stikken. Han var min homie. Jeg har reddet ham 2 gange. Nej, nu kommer den flyver og smider den ud over hegnet. Smid du den ud? Nej, det er ikke, hvis du smider den der. Den lander lige der. Stop that, bля! It's just being over-enthusiastic, you know? Det er bare skud. Artyom, look, I think... Ja, det er bare skud, desværre. But as a soldier, you understand that I had to follow my orders and bring you. Okay? Now, you're on the best, but perhaps it's not the end of the Den line. der radio car. I hope. Man, de der faggots der, mand. At ease, товарищ. De russere. So, you're doing Ikke fordi good? jeg er noget mod russere, men han lod mig i stikken. The secretary general? Jeg har ikke noget mod russere. Kun ham der. Ham der svinet der. Hvad? Det lyder mega nice, når de snakker hurtigt. Today, huh? På russisk. Things are moving faster than we anticipated. Look, Det har jeg heller ikke. Jeg har kun hørt smart det guys, we understand there is no such thing as coincidence. over TV. You are here because we need information. So, my advice to you, my friend, cooperate. Okay? But don't worry, I got your back. Because we are what? Musketeers. Chancen for, at han har min All for one, ryg, and mand. one for all. But Ham you der, han siger, han know vil the beskytte mig, only eller sådan noget. motto Det is var i hvert fald det, han prøvede at sige. Men han lod mig i stikken. Jeg blev fanget af de der 2 faggots der ved siden af mig. controls that survive Nogle virkelig store fuck våben. the rest of us. But Og de står bare og glor op i... and I want you to join us too. de står på bokser på hænder. Og ham der, han glor. Og ham der, han så ond ud. Good day, Comrade General. Jeg gider ikke dø. I was beginning to Yeah, think you dude. would survive your mission. I was captured, Comrade Corbett. This ranger here, saved me. What a coincidence. Isnitsky, you're one of the Spartan Rangers. Do you know this man? Yes, sir. His name is Artyom. Miller trusts him. They found the six together. He's also earned several commendations since official enlisting with the order. Lad mig nu komme videre. Jeg vil ud og skyde mod faggots. Comrade Archie. I think we both have something to offer. Nej, virkelig, det skulle vi gøre Take ham. the comrade for the negotiation room. Au. Jeg blev slettet. Lige in the face. Young man, let's dispense with the introductory probing and calculations. Han har slået mig. The so-called dark one Ja, is of jeg extreme bløder. scientific significance.
Tell me all you know about it, and I will allow you Der to ligger keep også your blod. life and Jeg er your i et job with the torturrum. Rangers. But Med en sav, he's my spy og en tang, and operative. og en fil, Just og en like hammer, those, og en øks, og noget ræb, and all for og nogle sprøjter. Corbett, I need a moment. And what do we have here? Ham der er mere spooky. Another enemy of the revolution? Perfect. As you have always noted, Junior must start learning how to improve his, People skills. as a matter of fact, viewer. Lad det ikke bare folk... Weigh your truth serums. I'll show you a more traditional Red Army method. Faster and more effective. You shit! Fill your guts now! Tell everything you know of these six! Jamen, jeg ved ikke en skid om det. Fuck, han har sådan en lille Hitler-skænger med. Han slår mig. Still nothing, huh? Han slår mig igen, mand. Han slår mig igen. Bitch! You talk, or I'll fry your balls in pig fat! Han min frityresteg min Operation protocols! nøsser. This is called interrogation, Lonia. Først vil han frityresteg min nøsser, og så kalder han mig en fed gris. What? You never did that playing dolls? No! You little shit! There's no power without blood! There he is! Your brother ruled peacefully, and they still love him. Get back here! God damn it! Han er sur. Han er sur. He is so mad. Use hot pokers. Just get everything out of him and shoot the bastard. Then come to my office. He's mad. He's mad, dope. You mad, bro? I must agree with Leone. Brutality is a crooked path to information. What? I believe in science. Nå, du snakker med til. One injection and you will Ja. tell us everything. Nu har du en lille helikopter. Og en lille helikopter. Press E to skip the video. I need you to go to Venice and take care of the locals who made the delivery. This will not Se den lille kattekilling. Nej, hvor er den sød. Completely, sir. And what about the dark one? Og nu er Creature has den been død. located. The details are in this envelope. You will pick up the Til at du vist fået skud igen. to Venice. Don't Hov, disappoint igen. me this time. I won't. Ah, hvor kommer der ikke noget? I won't. Lad mig komme fri. Fuck my father, and Moroza, and the revolution, and my own future. Ended up with father, killing his own brother. Listen, if we get out of here, just live. Ja, chancen, mand. Jeg dør lige om lidt. Here, get in there. This is the way to freedom. Believe me, Der er sgu ingenting her. Nå, der er det. I spent all my childhood hiding from my father in those vents. Åh, der er en lille rot der. Ja, det var den. Du stak af. Good luck to you. Lille rotte, kom tilbage til Nikolaj. Kom og leg. Du skal dø, lille rotte. Lille rotte. Bye bye, faggots, mand. I kan ikke fange mig. I have a way of doing Hvis det gør. Faggots alle sammen. Selvfølgelig stikker jeg. Du skal ikke dræbe mig. Det er fordi jeg var ved at stikke af. Nu tror jeg skal skyde nogle faggots. Wow. Ups. Det var ikke mig, der væltede den. Der er en hjelm med huller i. Det er bare, det kan stadig bruges. Whatever. Whatever. I got a gun. I got that gun. Jeg kan ikke tage den her fuld liv. Jeg kan fandme ikke huske, hvordan man spiller det spil. Sådan der. Bare sæt den i midten af det hele nu. Det er det bedste. Må ikke det går. Gasmasker.
Det gør jeg. Skal jeg lige gætte, hvor mange du fik? Jeg gætter på, at du lavede 53 kills. Det er ikke langt fra. Det er ikke dårligt. Ah, jeg er busted! Faggots! What the fuck? Alting det springer i luften. Au! Kom væk, faggot! Gemmer mig lige herinde i rummet. Tag din sprøjt. Mother. Faggot! Get out of my life, faggot! Lige en skud. Jeg hører, der går en et eller andet sted. Skal det være derovre, du? Så skulle zombier. Små svumbier. Så slår vi lyset her. Så ingen kan se mig. Gemmer mig i mørket. Dø din faggot, men du skal ikke snige ind på mig. Fede læs lort. Ej. Til jeg radio. Ej, den vil jeg sgu da ikke have. Der er flere skud til den her. Nej, det var det faktisk skud. Kan jeg ikke bare tage den der skud? Hvem var det? Det er sgu da dårligt. That's some bad shit. Oh, it does. Faggot rotte, mand! Nakker vi lige en skud? Er der noget spændende her omkring? Der banjo! Åbner vi lige døren her. Jeg tror faktisk godt, vi kan skrue lige en takt mere op. Sådan der. Må ikke det går. Vi gemmer os lige heroppe bagved. En af ham der, han kommer og smadrer os alle sammen. Kom her, lille faggot. Hej med dig, jeg hedder Niels. What the? Hvad er mouse 4? Ah! Det er ham der er pattedreng, der har spillet sidst. Eller lige ændre hans... Ja, jeg ved jo ikke, hvordan fanden jeg skal nakke ham. Mouse 4, hvad fuck? V. Det ved jeg sgu ikke. Det er faggot, mand. Ej, det er ikke noget faggot. I mean, bro. Hej, hej. Dø, mand. Prøv, jeg tror sgu ikke, han der skud. Gør det? Nej, gør det. Nu har jeg taget den. Hvor er sådan der? Han så mig. Hvorfor er der så mange, mand? Jeg skyder. Hej hej, faggot. Fuck, de er dumme, mand. De så mig ikke, mand.